Lezi ndaba ze 1KZNTV nina besilo nifundela uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Namuhla kuhlangana iminyaka elikhulu namashumi amane nantathu 143 kwakutholene phezulu amabutho kwaZulu nomangisa ayefuna ukuqeda nyanga umbuso obukhosi bukaZulu owusaseleke enyakatho yothukela emzinyathe enquthu ngesikhathi sokubusa kweNgonyama uCetshwayo neyaqala ukubusa kusukela ngonyaka u1872 kwaze kwaba ngo1879. Iminyaka yonke ke isizwe sonke samaZulu siyabuthana ezantsi kwalentaba sikhumbula ukunqoba kwaso ngejozi ekubena amabutho amangisi wona ahlulwa ebesebenzisa ke ibhamu ehlangene namambuka ayesehlubuke uZulu. Uzakwethu ukuthi abane maphumulo usiqoqele nanku umbiko ngalomkhosi nokwenzeka Esandlwane. Sikhona la Esandlwana enquthu la kuqhubeka khona umcimbi okubungaza impi yaseSandlwane yanqotshwa isizwe samaZulu. Sesibonile la umntwana uThulani okhulumela indlunkulu kuzoba umntwana okwaphinda ngene oNdunankulu kaZulu nabazali sukujabula ngokuchithwa kwesicelo sabanye babatwana bebefaka incwadi enkantolo bakuvinjelwa ukuthi Isilo Umisuzulu angakwazi ukuthula inkulumo yalolu suku lwanamhlanje. Ake sibezwe bekhuluma umntwana uThulani Zulu kanjalo uNdunankulu kaZulu uShenge. I hope that the penny has dropped at last as far as Prince Mbonisi and his cohorts are concerned, because really they have been up to this nonsense, you know, for too long, and actually they learn no lessons even from all the flops that have happened in all their trials to undermine the ascendancy of our king to his throne. So do you think this is a boost for the king and for upcoming court cases, because this legal battle seems far from over, Sheikh? Well, it is far from over, of course, because, you know, it was only last week on Wednesday that we met with Mr. Mkhunu and the committee that had been set up by Cocteau, you know, because they still have to report whatever happens. Financially, how difficult it has been, because the provincial government has decided not to support the traditional ceremonies of the royal family and the palaces. Lomkhosi is not supported by the provincial government. Financially, how has that affected the king and the royal family? Sithinteke kakhulu kodwa ngiyazi ukuthi uhulumeni unestand sakhe sokuthi angaxhasi imkhosi. Ngengakusho lokho asinankinga nakho. Kubhlungu ngoba phela siyathanda ukuya phambili, kodwa ngakolunye uhlangothi ngibona sangathi sinathi sivulelekile ukuthi ake siphume ngaphandle kahulumeni sibone sizakalaphi, ngoba omasipala namhlanje sebeyazi ukuthi bangobani. Siyakwazi ukuvela kubo osomabhizinisi, siyakwazi ukuvela kubo. Yithuba nje lokuthi nathi ke sinyakaza ukuthi ngaphandle kwahulumeni singaphila siyephi, ngoba phela uhulumeni ukhona kodwa sikhona sisizwe samaZulu. Siyakwazi ukuphila noma uhulumeni ngeke. Empeleni kwayena uhulumeni ugqugqumezela ukuthi abantu abafunda ukuzenzela, so sipractice lokho. Kube khona ukuphawula okwahlukene okuhlanganisa kanjalo nenyosi emdletshe kuyinyoni inyosi Isilo kanjalo nomeya wesifunda umzinyatho kuyiwona oxhasa kakhulu umcimbi njengoba sazi ukuthi uhulumeni wesifundazwe kwaZulu-Natal usakumisiwe ukuseka kwemicimbi yeSilo. Ake sibezwe bephawula. Lo mcimbi phela ubaluleke kakhulu ngoba Isilo esikhothame esibuzileyo, Isilo uNdlokombani uBhejane ephuma esiphikweni, inkosi uZelithini kaBhusha obukhali. Saqamba le ndawo sathi intaba engcwele ngoba asikho isizwe lapha kwaZulu esingenawo umuntu wakubo owasala lapha. Manje ke safika la okugcina ngenkathi sigubha iminyaka e140 kwenzeka lesigameko sasidonsa ngendlebe Isilo. Sathi kubalulekile ukuba size la sizokhuleka la sizocela umusa nesihawu kuba sikhawukele uNkulunkulu
kuqhubeke inhlala kahle kubantu beSilo, kuqhubeke futhi nontuthuko kubantu beSilo. Ngakho kokuba khona kwethu kwalomcimbi la kuyintokozo enkulu kithi ukukhumbula sona iSilo kokuqala. Ngoba kungokuqala njengoba siphethwe yiCovid, sabuye sazila futhi unyaka enye. Kuyintokozo kakhulu kuba sibe la. Ukubaleka kwalolu suku kungaphezulu kwakho konke okunye ukubaluleke singakhuluma ngakho esizweni samaZulu. Umhla zingamashumi 22 ku-1879 kwaba usuku olukhulu lapho uZulu akhombisa khona amandla esabekayo enqoba isiqhwaga somhlaba, enqoba umhlaba wonke ngalolu suku. Ngakho kuza kwethula ikakhulukazi kini nenibancane uma usunyathelela okhokho bakho bayanyakaza lapha, abasala lapha nabangasalanga lapha amaniza lapha beza nani nonke ngoba kulapho baphakamisa khona iflag lobukhosi bakwaZulu lokunqoba. Uma ngabe buzwa uChelmsford oyena wayehola lempi eza lapha kuthiwa kwenze kanjani masifika lapha eNgilandi akho magama washo khawathi nje kuvele kwaba i-disaster oshinte kwakwaba isibhicongo angakwazi ngisho ukuchaza ukuthi isehlule kanjani impi. Ngakho ke usuku olubalekile futhi ke kangangokuthi ke njoba ingonyama ekhotheme nazi kahle kamhlophe ukuthi ibima lapha ngalolu suku noma lina noma libalele bengaba kubi kuthe ngathwa namhla nje ukuthi yona sisenhlabathini umphefumulo luphezulu bese kuthi uZulu asezile lapha. Ngakho ke uZulu oze lapha nawo semakhaya kodwa nje lolu suku lubaleke ukudlula zonke insuku esake sabanazo kwaZulu. Ibe ayithi ke ngonyama ekhotheme saba ziqhwaga zomhlaba inyanga ezisithupha ngophela sanqoba ngoJanuwari kwaba uFebruary kwaba uMarch kwaba uApril kwaba uMay kwaba uJune kwathi ngoJuly kwaphuma kumhlaba wonke ke usuzocoboshisa ke ondini. Kodwa nyimpe eyayibikiwe emakhosini ithandazelo ilawuliwe sawashama ngisi bathi awelodwa lathi phela kwangasekho umlungu lapha bephelele nemshini gani yabo. Njengoba sazi ukuthi kuphela iminyaka e143 kwenzeka impi eyayikhona unyaka 1879 phakathi kwesizwe samaZulu kanjalo namaNgisi. Njengamanje ngizokhuluma nomunye wabangisi okhona la abaviliyelayo ukuzobonisa umfanekiso owenzeka ngonyaka 1879. Njengamanje sikhuluma naye. Hi, yes, my name's Wayne Baxter. I'm a member of the Dundee Diehards reenactment group. We do reenactments of all the major battles around this area in KZN. Esandlwane is one of our favorites that we get to do, portraying the history of this battle that took place in 1879 between the British forces and the Zulu nation. We had a force of about 1,600 men that were involved in the battle here, while the commander was out looking for the main Zulu force towards the waterfalls off in the distance. The camp was attacked, but quite by surprise, and the British were not quite ready for the attack and suffered great losses due to this. Some of the men managed to escape and run off towards Fugitive Drift and towards Rorke's Drift, which was also later battle the next day and evening that took part. Iyona le intaba yasenquthu Esandlwana nokuyilapho isizwe samaZulu sabamba khona impi nesizwe samaNgisi nokuyimpi yagcinwa inqotshwa isizwe samaZulu ngonyaka 1879. Kuzokhumbuleka ukuthi ngaleso sikhathi isilo sasibusa isilo ucetshwayo. Kuzokhumbuleka nanokuthi lembungazo lo kwenzeka okokuqala isilo uKing Goodwill Zwelithini akhothama. Okulindelekile osuku lenamuhla inkulumo ekulindeleka ukuthi ithulwe isilo Umisuzulu kaZwelithini. Njengamanje sothatha izitambo siziphonse kuyona inkosi Isilo okuyiyona ezothula inkulumo. Nanbofaku nanbogambushe ningamthinti lo mntakandaba ngoba nebe namthinta nebe nimbambile cheke kuba zamithi yona esadlezinye yabe yadlezinye yathi sadlezinye 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 yabe yadlezinye awukuthi njalo makhosi ekhanga awubathi uthi njalo mbube emhlaba awukuthi njalo ngovezonyanda yabo mgabadeli wagabadeli inkundla enkulu yabo ngiyakabulawayo tonsa ngento bezikude yabo ngomaveve yabo hlangana amakhosi manje njalo silo sikhulu. Ngithokoza kakhulu namhlanje ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole ithuba ngime phambi kwenu phakathi kwenu namhlanje
kuyusuku lwami lokuqala ngingonyama ngihlanganisa umsebenzi kababa Isilo esingizalayo ungokuqala ukuthi ngigcobe lapha Esandlwane lapha ethempelini lethu siyisizwe sikaZulu lapho khona umlando omkhulu futhi esizigqaja ngawo lapho kwenzeka khona. Ngithokoza kakhulu ngoba ngibonga ithuba nje ngiyazi ukuthi ingwenyama engizalayo yayikhuluma kakhulu yayineyalo neyibusiso yayiqalekisa futhi la kwakufanele ukuthi iqalekise khona. Ngakho-ke sizwe sikaMageba ngibonga ukwemukeleka kinina ngingakhohlwa zimeya ezikhona imeya yaseZululand ngingakhohlwa usihlalo wamakhosi inkosi uChiliza namakhosi akhona phakathi kwethu namhlanje. Ngibonge kakhulu futhi kwimeya yaseZululand uthula sizwe esibambisene naye. Ngibonge kakhulu kwimeya yalapha eNquthu uShabalala ukuthi akwazi futhi agcine ewenzile lo msebenzi omkhulu kangaka ukuthi njalo ngonyaka lo mcimbi ubuwenzeka. Ngakho nina besilo ngiyabonga konke lokho ukuthi umcimbi ugcine wenzekile ngoba sike saba nenkinga nemicimbi yasedlukulu la khona bese ibambela thina uhulumeni esemingaphesheya kumfula futhi singeke simsole uhulumeni kwakwenzayo ngoba naye uhulumeni waba nokudideka okukhulu ngey'nkulumo nangey'zathu ezenzeka endlukulu kulezi insuku. Fana nomkhosi wemihlanga esiwenze eNgwavuma senza umkhosi womhlanga siwenza eNyokeni esigodlweni saseNyokeni kodwa futhi sikwenza lokhu kunzima ngoba kunemithetho yohlelo lwe-COVID-19 okumele ukuthi siyihloniphe imithetho yakhona ngoba ekupheleni kosuku isiza thina. Nina besilo ngithokoza kakhulu mangibona uZulu emningi kangaka esithe masenibiza nasabela nasondela enkosini yenu. Haydi
Lena besilo usuku olufana nalolu lungilethela imizwa eyahlukene ngoba siyazi ukuthi la esikhona namhlanje kwakwenzakalani yini eyenzeka mhla ka-22 January ngo-1879 la iNgwenyama yalikhipha ibutho lisuka ekhaya esigodlweni ukuthi kuyolwelwa kuvikelwa izwe. Lokhu nathi namhlanje yosiza Zulu ukuthi sibe munye sibambane sivikele izwe sivikele amasiko ethu futhi sizigqaje ngobuzulu bethu nina besilo. Ngithayisela khona lapho ngandisa ukuthi kube khona ukuzwana ngoba isizwe sikaZulu sihlonishwa umhlaba wonke. Lokhu isilo esingizalayo sasithi masilapha emcimbini ukuthi kungani isilo ngoba iNgwenyama engizalayo ibikholwa kakhulu ithandaza futhi okusho ukuthi isilo sasikusho lokhu ukuthi lapha Esandlwane uNkulunkulu wawela uthini ngoba kuumlando esiyigqaja ngawo lokho kwenzeka lapha Esandlwane. Nina besilo ngicela ukuba ngibonge esizweni kakhulu kukho konke okwenzakalayo. Ngiyazi ukuthi kuyanilimaza kakhulu ngoba ukhosi nesihlalo iwona msamo wenu. Manje izinto mazithatha kude kanjena nemsamo yenu iyalimala. Nginaso-ke nina besilo isifiso sokuthi sengathi kungasheshe kulunge indaba yesihlalo ngoba kunedlanzana nje elincane elisiphikisayo lisimise kabi uma siyangena ezinkantolo uma ngaluthi hawo thina iNgwenyama endala siyihlonipha noma engasekho. Ingakho lokhu akushiya ekumisile sizokwenza sizoqhubeka nakho njengawo amasiko ethu. Ngijabule ukubona ibutho elingaka ninikeza ithemba nodoloqina ukuthi nikhona eduze kwami. Ningakhethi ukuthi ubani uthini, inkosi yenu niyayazi. Ngakho-ke nami sizwe sikaMageba ngizithola nginikela kunina ukuthi konke ubaba ashiya esifundise khona nawo onke amasiko neyifiso futhi ayinazo ukuthi imicimbi ngokuhlukahlukana ngoba bekukhona imicimbi yenduku, umcimbi wenqina kanjalo nokweshwama kanjalo futhi nomkhosi woswela la
sisuke siqinisa khona isihlalo sikaMageba la sisuke khona sithandaza sikhulekela izwe siqinisa nenkosi ngakho ke nina besilo ngiphakamisa ukubambisana siyisizwe siye phambili ngiyazi ukuthi kuningi enibuza khona mhlawumbe abanye beyiphendule ukuthi gazi ngwenyama lene khona izosaphi nina besilo ngiyanethembisa niyalokhu niyibuza kakhulu ukuthi ngizonisa phambili lapho enifuna ukuya khona nina besilo ngithokoze kakhulu ngoba imicimbi mangibona nihlangane kanje naZulu omnyama imicimbi ngoba siyemcimbini wamagano emva kwalokho engwavuma nina besilo nakhona lapho nginesifiso sokuthi libe khona ibutho njengoba ngibonge kakhulu futhi izinduna zamabutho ukubambisana ngiphinde ngibonge ngiyazi ukuthi ngeke ngakukhuluma sikakhangela ngithokoza kakhulu nina besilo isibaya enisakhile ngokubambisana namakhosi namabutho nezinduna isibaya esakhiwe kwakhangela saze saphela umsebenzi wenu kubambisene kanye nabatwana ngithokoza kakhulu ngithi uNkulunkulu akabusise amandla enu kwenzile ukuthi sigcine siphelele lesiyasibaya ngibe nenhlahla ke nina bakwethu ukuthi ngilithola ithuba ukuthi undunankulu wami naye ulitholile ithuba ukuthi egcine sibonile isibaya naye wasibusisa sinenhlahla ngoba sinedlozi lethu eliphilayo umntwana ukuthi uphakathi kwethu njengoba sikulesi sikhathi ngithokoze kakhulu ngibonge futhi kumaNazaretha abakwashembe ngoba nabo basifakile isandla ekwakhiweni kwesibaya ngithi akwande ngoba nonyazi lwezulu lwakwazi ukuthi lifike nalo lesibona isibaya sesiphothulekile ukuthi nalo unyazi lwafike lwabusisa nina bakwethu sinenhlahla ke nina besilo yokuthi umntwana ufike wasibusisa isibaya noshembe wasibusisa okusho ukuthi konke esihlose ngakho lapha esibayeni kuyakhanya kuzokwenzeka mina besilo ngingasandi kakhulu ngithokoza kakhulu ngibonge abezokuphepha abakhona phakathi kwethu ukuthi umthetho uyagcineka ngoba silapha ngithokoze kakhulu futhi yini nonke ekuyiphatheni kahle futhi ngithi sengibonga ukubekezela kwenu kukho konke okwenzakalayo ukuthi ningadideki futhi niyabonakala ukuthi nididekile entweni yenu ngoba ngisho noma sekungenzekanga lokhu
wesilungu kodwa ukubekwa kwenkosi ingene esibayeni ngicabanga ukuthi khona ukusheshayo ukuphuthumayo ngoba engukhalela kakhulu imsamo yenu ngoba omkhulu benu nokhokho benu bebehlala namakhosi manje mabengasekho babheke kunina eniphilayo ukuthi noma ngabe ninaziphi ikhalo akulunge kuqala lo msamo wasedlukulu ukuze nemsamo yenu ilunge nabesilo sengiphothula ngithokoza kakhulu Mageba mntana seyibindini ngibonge kakhulu futhi nasebuthweni esisuke nalo ondini bazinikela bafika balala khona lapha badela amakhaya abo ngiyathokoza kakhulu kulelo butho sengiphothula futhi ngithokoza kakhulu nina besilo ngiphakamise umoya wobuZulu ngiphakamise ibusiso ukuthi nonke enikhona lapha phakathi kwethu namhlanje ngithi inkosi inibusise inkosi benani nabadala balapha ekhaya ukuthi umlando owenzeka lapha siyayigqaja ngawo siwuZulu mina ngikhona ngizobambisana nani nabesilo ngithokoze kakhulu ndunankulu kaZulu umntwana waphinda ngene sibambisene naye kunzima kunjalo kwesinye isikhathi ngiyake ngimzwela ubuhlungu ukuthi nasengwenyameni endala uyena kade gijima nesikhathi sami futhi manje ngoba isikhathi sami usagijima namanje ngakho-ke nina besilo sinenhlahla uNkulunkulu ukuthi usasigcinele yena ngoba kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu unathi uNkulunkulu usibhekile isizwe sikaZulu kukhulu futhi akuhlose ngaso lesi sizwe ngakho nina besilo ngiphakamisa lokho ukuthi umoya wenu ungaweli phansi uhambe ngendlela njengesizwe esiyigqajayo ngakho-ke ngithokoza kakhulu nina besilo. Nina bakamkhumbi Gudluka sibone amagumgedlela zeguqa besiyiphaka namuhla hlangabezana kanjani ngokuzayo.